ki khubor ka Batisi TV lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom so po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Artli ki yeng ki badan hakadong lang libon ki bahab hapo porusam jong kasnong maukan ro omsing kila inkong khat bat kala de pai hakashiterik ubna naiwing arhajar arpuway naga jingbam shingyam jong ki thlei ding barhem kabala jia hakapor kumbalai beji ai no phaisngi kine ki artli ki yeng ki dei ki jong ba kaidhi wanyang bat ka persa jong u ka kong santiralin wanyang ki balashna marsenda bat shong hagane ka jaka de ki posnem hagane ka jingjia ka jingjular ka balakot de ki laktengka la labru bakidon ki lut pisa sam spa tengka ki bala ingkong nang ta de ka korso jan ki tiar kitar bat ki jingbo jingsat ki badan hapo kane ka ye uba kaidhi uliyat hu baka jingplu jong ka yeng kala jia ha kapor ba amdon breu satya hapo yeng lai no tangki khnaren uliyat hu ru baki don ki paramarjan ki bala yoi ka jingkem ding jong ka yeng bat ki bala persang bantem ye ka jingpor jong ka ding tang shio jingtip halor kane ka jingjia u MLA jong ka maulai constituency uba proses ti saukmi marmar ulale jingo ye kane ka long yeng harengkat ka jingsen ran lang jong secretary shnong ka maukan ro omsing uba el ding do bat ulakula ru ba un ai jingerap lai ban ki tin sop yeng harengkat ka pisa khnang bakin yo ban shnano khamkloi ye ka yeng bakin shong kinsa Ani kapor hidon ani kecaka akaba iwan banjurep penpek ini kalong yeng coba kita manat akaba kelah pelu minin kasih akapor lai beje jamit tentang asu an ai kublai MLA masentip hi hentam setiap jawan banmi daga jong kasmat penpek lai ada ai kecem ani kayeng di Isu man ay ngu pa yung blay ng buong tao, bakalay, ikimensim, bakardor, o ikiniki ay baro, nila banyo, andray kacim pre, minamla nyo, ay yung blay ng buong tao, bakalay ay kita tingjar ba, like na snowy. Tingin hani ka po, sula banong ay misu, kinalang gasnong ro snowy, misu tang, bansyam gumini kajingja, para breo hi, idan kajinga snolem sugi sujan dikumta nakaliang kasnong ro kandon na kajong kabenta hakaba kansim banyarap kanu kaliang katkaba siya ni kajaka ketika kahapa po uput usam jo ka mogro omsing kabre jo ka molai constituency kabre yang ni ketot cipat kenika laulibun di udan dekat hang ni bai trai jo ka yeng iba kaidi wanyang wi neki ibesyong hang ni po laulibun ibarat sege yang ni kajaka ya ka ba aslam ha lapong balahi asan hang ni kajaka bat kalong kay mas musi ba menem step hadin ba nakaliang jong sekretari kusnong ba nakaliang jong baba jerwa kila petip yang ba kadon ka jingja ka mas musi ha ka bayi ha ba kayeng jong iba kaidi wanyang ba di kong santi baden wanyang kibedai anong dia mama pa ng persa ki pentip na kalian joki anong ba kalian kerja posisi ba kan ka yeng joki kala pulo de ila ingin ila jong spat kebana kalian juga ding kala bamdu adong sedang adoki jingdon ke jingem besok apa yeng hajing dan perko jingdon dang jingem hajing la kadai gitar kadu ki kokor kosnya itu huku dan mata ka dan saka sonolite te kumjuru menta ka ba nakaliang jebo wanyang jebo kay ko nga la kapisa jogi adu kapisay da ila adu silak tam kapisa ka bala ing hindi silak tam tang nakaliang jogi no jong ko san tabelin te kay bodon nakaliang jonga kamo bifat ka ba dapat pau jing kajing sausi aglor jong jingja di bang jong kapor ngasungu yu blay namar ba loklaj ya ka mensim kabakador jeng ba ya jeng ba kaidi wanyang nakal bagi niki tengkat bagi niki persa ki para kati masam ba ke jingja kano hakapor ba nakal yang juki gede tre jakta mundon manu ba lang ba aba ko ying de kita lam nong gedon dak prakna
Di dan gini macam marpa kilawan banyarap ban flip ni gading DPI kalong bang ni gading ko bono matahila bamdu na dong sudang bangis ko pangnut pangmet kalong ba pinu khau ni bun nu khau dong ni bun khau la du no di kalong sya ka jingdu ka khau hadu kata nda ka banta jo yang sem dai gwi mo ang mane kalong ka ba ngap somo yo blain mo plaj ka mensim ka ba khabu san ga de ka mensim ni ka mensim ni mi wa syo kaying sayo isang sayo biang tinjin kam sayo biang dekat mesin ni yo songgo yo blai kemudian pon ang yo blai songgo kubis bun blai songgo yo men nama marari masumar ya ka jingim jing ba kadi wan yang ini ki pasagi para ki badan ki basarlah kan ni cakah te ko mo hikmat kalau ang iba kadi along marmar hi na kan dia jurang sa irap ka tin sop yeng ya kan dia jurang ni ngi sa an ruban ka tin ma lai ban maka di laiban kong sa laiban ringkat pisah tin ma laiban agar pisah nang bandang ni ajuki kidio ban dang no ni ke pan ni scam kalong ba kemo ikpat hi mengenai nang dorkat ba hi jika di bentajunga habang tip kum ke jing jar hi marmar hi benon pe bon pin rajong ki brio ki bajunjar ki bajtom mat khamtam ke jing jar ke sosi adu kata problem nak kerku iba kadi pada sokoben buat apreng juga dengan jingja ke sosi adu kata le nak nak baik kadi ikan ke mensir problem petikan ni ba kadi dor kabat ni persu i ba kini ke bakhat kini ke baro ngim ko gibrio ngimla ke ban simpang ngimla ban tip ke bajia ke balong le problem tu khamai ni ke baro le ke bar ke jingkerpat jongai ba kadi long ba jeng kami ke bandang lagi berkai bahasa boleh, lagi show boleh, nang liang boleh ke long bau nang terkuih air juga dia, ki bedu ki bukan keco, ki ladu kumto, dia boleh sepuluh ke nanti, saya sin sebiang sebit, ada jingkupu jeng boleh, skam daga jingkat nang liang jengau lebih mat, dia berkunjung nang liang jong sekali jong senang, kat orang bak senang bak piwi, piwi nanti ke long ba, misalnya ke long kersian, haki puabaro. Jika nak liang kubon nak liang jauh kadi film dorkam kuslai ador kabati kalau jinon kami bukan dorkat ni dapat ini dorkat de marmar hi nak nung mata tiung sedang no mentai kalau cakap tengkat batu bunga mene nak dia bergerak bukan ai dan cakap kada baka pisah nang ba ini ok mentai no mata marmar ya kene ka jingdu sebagai leduk de saisin ku besibun ba le nak kurkui pi nak kurku dang kosian ai buat kalau ada sini apa boleh, boleh terkat ngasih komen. Orang pedeng juga ni kejingnya ada ngasih dari film boleh pedingan. Jangan cepat di kalau pun sama sikit. Tengkus lain. Boleh kejing kiman jauh kalau mau bila jingim. Nak kemudian kalau kamu sana bila bila jingim kata kada ngasih komen tak boleh terkat. Dia kumang nak kalian juga. Dia marmari anak untuk beli ruban kecil. Manusia lagi. Kalau kita nak balik kesian, bangkit di jengkam. Maka dia giprek, nak dia jengkam berok. Aku boleh sebut, mereka kuih.